ole clear tu te lo lom le vek chawa tung chuma chuanin hey news bon ra tak hri turom le tlat maya kum sa ni som ni paruk kan han chuang kai te te ya Lirnghing rapthlak pui pui hriat turom chawnuk reng mai ani ya ha chol man meu lo ni kum thar ni atang khanin Lirnghing ram sang sang mo om chaw reng mai ani ya India rama bikin Mizoram kan van nei zia na lang chau tial bok ani 6.4 magnitude na khanin Russia rama clear kar lar tak mai Kuril Island anti mura khanin soile dup mai ani arab thla khop maya hemi epicenter hi Pacific Ocean a khan ani ya koi kilometer somruk pakua thu ka tang khanin aron ti chuak chhole ani chuanin hemi Kuril anti thlen na mun chim chak lampang mo khang lai borvel kilometer za som thum bial kha chu a soi dup mai ani ya mase pathian zara nun na chan tele chiat na rap thlak zual antenan in chima wanga engemaw thleng tiang che report turang kha om lem lo tung tin mona chuna om lem lo ne thu don ani bokal lomom khop maya khadiang building te enge infrastructure sang te endik na te mo kha heda chan chuk tu pol te khan an thok chhaw mup bokani India rama hian a bikin hemi 6.4 magnitude na hianin hei Mizoram te pheichun han hing ta sila kan buai dan tur hi soi thiam phak pon ni lawani chutiang khop chuanin tungtuma thleng po hi anale ania hei kum thanin ni atang khanin Taiwan te hinga Japan te tiang khanin ain chok nuk mai ni Philippines te nge heta Assam te nging chho reng mai na tungtuma hian Russia rama te naron nging chho le ania eng thleng nge odon eng ang atam nge alang hin bel zel don a hriat mi lawani chuwang chuanin mitam takin India rama nging tur ka mulok ani te pon lo ti hial kha ni ya amaro chu pathian zara mo Mizoram phechu tun thlengin ala soi lem lawa lomom khop maya nalutuk mo kan tur lo tur angai photang poni se iran buena chhole mup me ka ni ya kan ngai thazoyang Iran rama sarkar thlop tu te hanpum kho ma selung oilo na lan tir na chuan top lam alan hai lo hle ni in media tenan puanga amai ro chu internet shutdown ani awangin thil dik takle thil thlengshia zung media te poin harsa anti ani Iran state broadcaster le official news agency te chu sarkarin anti tur china bithlia Iran independent journalist te chu sarkarin thubwai siam sakina voreng bok hetang kara hian mitlem te VPN le kongdang shria ti atagin thil thleng hi tlem shria theya ramring haya SpaceX Starlink signal mang theite an oma heng te hian video tlem ano post thei chawani internet ti to vekani nuwa po terana punak square chuan mi puipung khomin an mobile phone te an vai kwal velalanga anom na hun cha shria theina chu abul building a logo chankhat lolang atangin ani video pakhata chuan mashat khopuya vakil abat highway a lung oilo pung khom ten kong puidangin bungrwa te an hala demonstrator te hian mask te an vua silai puak ri te po alangani Iran boina kal zela video atanga mu theya chuan Tehran bula ruang tam tak zinga an chung kwale laina te zonga mishing wak vel mu thein internet blackout tomma se video a hian khopui chimlama forensic center chung le pona bagduma ruangda te chu mu tur a omani Human rights group te chuan nor hwai hot tu te sipai ten tharum manga anbei awanga thi anni thun soya he hmuna hian ruangzan hi songa vel a omrin ani video a hian mi pui chap thom le screen a mi thil thalak antar langlai mu tur omin hei hi chung ko member bozon nan an mangboka ruangthan khachu building pon chhuata an le drengani kumkalta December ni somhi pariata tangkhan Iran boina hi ain chana Norway based human rights organization chuan nimin khan lung oilo nalan tier tu mi zaruk somli pariatan thito ti soin hei hi body bag an huzat atangtea an chutani a thizat hi ai hian atam da irinani sipaiten lung oilo te hnodar tumin silayan ka pa mitam takan hliama mi sing khatvel chu shen anne Iran borwa ki Russia le China te chuan uluk takle hlauthong takin an clear boka ni reilote kalta khan Russia le China thian Venezuela chu US in an president aman saka khovel abarakhaya Iran hi atlok le chuan Russia le China chuan an thurwal puiram pani hun reilote chungin an chan don ti na ane President Donald Trump chu Iran be ani a manrohman thei chang shiatir ani to ti Department of Defense official ten CBS News nena an soi US Department of Defense chuan President
Trump chu Iran be na man role ral thuam man thei ang te an sia tir to a Iran be na hian missile kap thui thei chi churem chang berin alanga ma se Pentagon official te chuan cyber operation le psychological campaign te po president nena hian an chop chuak ni in media ten an tar lang Trump National Security Team te chu thole ni hian White House a meeting lein Iran be na du than tur sang sang te an soi ho do ni in tar lan ani a ma se he thuba sela hian president ngei po atelem ti ero ala chiang lo US President chuan Iran mi pui manum takalungoi lo nalantir tu ten nunna anchan zelani chuan US ain rol dona engtianga beitur nge ti an sipai ten an ngai to mek ani ti alo soi to a hetila hian Iran chuan ama Trump chu in biak na nei puya an som ni in asoya in biak na nei ani ma po in chet atul mai thaiti asoi Iran Foreign Minister chuan Tehran chu Washington nena in biak na nei tura ain honralin indo turin ain pe rang thung ti asoi ve bok Iran poisa hlutna tlaniam ne economic tlak chiat na sat awanga boine chu Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tan chuan harsat na lian tham tak ani thotani khan White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Iran official pakhatin Trump Special Envoy Steve Witkoff po abyak po thu asoya Tehran in vantlang ma adin hun a phaulan le administration lamin an thodon te chu ain an lo le thu soiba ka US President Thian Tul ati huna chuan sipai chakna man a shelo tur thua soibok annina thopsak turang yan chunga CBS nena ramven himna chungchang soipui tu mi pani te chuan Iran rama US sipai ti anche ani chuan air power atel ngei arinom thun soya ramana siam tu chuan Iran command structure le in biak pona ti bwai theina tur kong sang sangan ngai to mek bok ni in an soi US chuan Irana anram mi puite chu US sarkar puina tel lova Iran chua san turemo chuasan mai theitur emoa in peiturin angen thotani khan Trump chuan a truth social platform a teran nena sum don na nei ram atanga bungro a za somni panga chia alak tur thua soi US shek na natak noi omek Iran hian poisa hlutna tlaniam le economy tlak yam na nasataka machon meka he hian eitur manza somsari zetina ti sangani Iran thillak lo mun thuma chena mun khatvel chu eitur ani a khapna dang siambel ani chuan chiala kani awangin indailo nale sen so ati sang thayani White House chuan chiati punchung changa hian thu chiang jok anda chhualawa China hi Iran sum don dalama thopui tulian ber ania Iraq United Arab Emirates Turkey le India te chuan andotani hetila hian Iran sha nunung ber fapa US omek Reza Pahlavi chuan Trump chu norhwai khot tezinga thitlem zok nan rang taka enroll turin angen CBS News in an komna Pahlavi chuan tuna Iran sarkar hian inbiak rem na nei tura in hong angin khovel hi bum atumaniti in a soi Trump chu atho soya ding mele thleng theita hrichiang tu ti a soin Pahlavi chuan president hian thutlok na siam thwai tur anei ni in kashia atibok Norway Human Rights Group Iran Human Rights chuan Iran rama norhwai khot tu mi zaruk somli pariatan thito a anjinga hian kumsom pariat noi lam mi pakwa antelti soin Iran ram chunga tanga thudon na te chuan BBC hena thiza thitarlan ayatam zo kani arinom thuan soi poni se ni ani zana te po khanin mi sang chuang fen thito ti te khat she tur khawm to a rapthlak khop ma Donald Trump hi han chewat wat selati hi khovel mi pui tam jok tu thu sama ni me kani poni se angi kal chho zelin rin an buai na hi lo sei ve te u an pui chho mup mup dong khop ma rin phak bak a thui han kal te porin no mani